Magwan-unwan og basket si Bayramon og si Isberhil mga idol. Tan-awon ta sa ilang dula kinsay mo champion. Kay dili biya ni sila basta-basta nga basketball player mga idol. Mo ka mo sing 1-on-1 mo ha. Isberhil, ari bay. Iman mayo bay. Dari ka dapit bay. Diha kay ibuhan ang bola. Mo nang bola, mo na. Na. Oh, dara. Ay sabay! Ay sabay! Wala pa gani magsugod mo lusot na si Bayramon. Excited kay mga idol. Ari, check. Ge. Play. Sige. Lala. Ay! Oy, grabe na check upan. Lala. Uy hala, gi-assist man ni Bayramon. Tapali bay. Tapali nito eh. Itsa na masyata ron. Score na. Ay. Hapit gid masyat ni Isberhil mga idol. Maayo na lang gani kay nada sa orasyon ni Bayramon. Oy, sus! Paita. Dagko kayo buslot lang kamot mga idol. Lala. Dara. Oy. Oy mani Chris Levy, naunsa man na inyong duwa? Oy, mura man nagplant versus Sumbe. Ay, wala. Gimay lang kita sa tagay ni bay. Maayo lang gini sa baso kining duha. Bulan ni Isberhil. Gidribble. Gitsa. Oy, wa masyat. Allah. Bola gyapon ni Isberhil. Oy, nataga ka sundang. Foul. Nataga ka sundang. Foul. Lala. Usa ka mo partida. Oy, natapala ni Bayramon. Lala. Op. Ayay, wa gyapon oy. Bola ni Bayramon. Oy, wa masyat. Bola ni Bayramon. Gitsa og 1 2 3. Alawa. Oy! Hapit na lang mahuman ang duwa mga idol. Wala gyapon sila score. Bola ni Bayramon. Gitsa og 2 por 2. Hop. Wane si Isberhil, wag gyapon masyat. Gitsa ni Isberhil. Oy, wag gyapon masyat. Hala. Gitsa ni Isberhil, wag gyapon masyat. Nahuman na lang ang duwa mga idol. Wala gyapon sila score. Ilan na lang tablahon kay basi makaihi sila sa purol. Nga.